Joto gari gotini tayar no tamni bagai black color fia kosom color mang khlaijak. Tangai alka different color ni tayar hinke senamjagia. Jeng nok barno teda nok na nogia. Ebake tamni bagai jeng nok barno nogia. Tei jeng nogo maimi sungsamani gas ni smell fia bahai tangai menam ke khlaijak. Aborok no tangai amtei ke khlaijak. Aborok ni reasons tamo. Norok shaidi mandol rok. Hai, ang norok ni bayap. Kok borok amazing fact. Tini norok amai interesting fact no khanawanu je norok bo obono khanawi ma hinnai. Wow, it is really incredible. Fact number 7. Mui sringrok asake sikonje sung musukangke bono kathrowino pethari pailayo. But norok ani kokno khanakangke shock ngai ma thangnai je world ni joto mui sringno thansa khlaibui. Tei world ni joto borok no bo thansa khlaiye map khainai kangke mui sringroksi sini se hölei kuknai. I bayabrok mui sringrok no sini se hölei kuknai. Tabaka norok no wan chogi nai sidi o sengsaro fia o prithibiro pusuk gobang mui sring tong. Fact number 6. Nogo jeng je gas bai maimi sungchalayo aboni bahai belai no manam jeng joto no saimano hayada but abono tamni bagai amtike khlaijak norok saide man abongkha sini aware fia sotorkoni bagai si. Any reasons by gas cylinder leak rok ngai thangfano a bahai manam no manoi jeng dakti no saimannani bagai. Tabaka norano sungnai aware ni bagai sinke ba bini bahai no motom khlairi ke se hamkamu bile jeng maimi sungtu tuibu motom ke sungui man khamu rokhinei hayada ang norok no kaisa kok sairi wanu je bahai manam fia bad smell kaisa secure smell haike samung tango mane example nini gandaro kebo manam ke khupui rukangke nung a bahai no man khangke loge loge nu sabo khupui hinei naituk nai ebake boino fano sungai nai nai hayada but jeng bahai motom no man khangke asuk aware khaiya fia care khlaiya a bahai motom no manaisi excitement ngai fayo aboni bagai nu maimi sungjanai gas ni smell no manamke khlai rujago tangai hinke any reasons by leak rok ngai thangpano a bahai no manui borok rok dakti saimannani bagai. Fact number 5. Jeng joto no sawi no tabok ashuk jora tol laikha badalok norok saide man gold fia rangsak no bo jeng sawi mano hinei I dol rok omok kubui no gold is edible. Gold was a chemical tongo aboro kaisa inert type C mane gold no sung digest khainani nangya aboni bagai no gold no sung sakhangke bor nije no sini digest system mo absorb ngai faibo te 24 karat gold no most edible gold hinjagai tongo. Fact number 4. Jeng joto no nuglaibo world ni 99% gari tire ni color no black color fia kosom color but abono tamni bagai amtike khlaijak norok saide man abongkha jeprofas gari ni tire snamjago 1895 o apro gari tire ni color white chitong mani a white color ni tire wo disadvantage te problem ne nuguinu black tire snamnani one chokjago tamni hinke tire to kaisa rubber te cotton suta baisi snamjago aboni bagai bini logewo black carbon no mix khair khanke a black carbon a tire no thermal damage ni theke protect khlayo te tire ni quality rok no bu maintenance khlayo hake a tire kedukma jorake tikiwi tongo aboni bagai nu tabok ni jorawo joto gari ni tire wonu 70% carbon black no color khlai rujago ebake mix khlai rujago. Fact number 3. Bayabrok tabok ni jorani boro rok ni average life busuk rok ungno bangsu kangke 100 bisip jora rok no ungano hayada bat norok saide man world ni joto ni se keduk bisip thangai tongnai borok sabo te bini mung tamo a borok ni mung kha Embagotu bo total 146 bisip thangai tongjak o sungsaro te bini assignment ni salingke 31 December 1870 o omo kaisa belainu educational fact. Fact number 2. Hyperion mungtei kaisa bufang California wo nukjago naido picture no kahamke o bufang asuke kolok je 115.85 meter kao mane 380.1 feet logo aboni bagai no o bufang no world ni longest tree fia joto ni se kolok bufang hinjagi butongo te bini scientific name hinke Sequoia sempervirens. Fact number 1. Jeng joto no saimano nokbaro carbon dioxide oxygen te nitrogen ke mix ngai tongo hinui te light fia pohor bu kaham ke no nokbar fia air ni molecules o reflection ngai mano abono sungbo nokha atmosphere ni molecule wo
light reflection ungmani bagui no jeng sal pamarok tei sal hapmarok no nugui mano. Tabo question hinke amo si je jeng nokbar no tuda nuk na nugya. Aboni answer hinke no jeng nokbar no nugui mania. Tamoni hinke nokbar kaisa belai no transparency mane belai no halka. Sini mokol ni retina nibo kaisa limit tongo je sini retina joto color no identify khlaimaya fia siniwi mania. Tei nokbar ni color bahai abonobu sini mokol ni retina siniwi mania. Aboni bagui no jeng nokbar no nugui mania. But jeng feel le khlaimano je nokbar tongo hinai. Atmosphere of pressure ngkake nokbar ship maro tei sini sago nangphai marok no jeng feel khlai mano. Te kaisa ko ang no sai riwanu je light fia pohor nobu jeng nugui mania. Light jeng no nugna nisi help khlaio. Norok bo aborok no class 8 rok bonu pore jakna. Aboni proof experiment bu tongo. Abono hinjago Tyndall effect hinai. Naide o picture no kaham ke. Oro jagao first ni solution ni molecules wo NaCl ni molecules wo light reflection ungmaya fia प्रतिफलन ungmaya aboni bagi sing oro jaga kuno light no nugya. But te kaisa solution कुलेट सॉल्यूशन नि मोलिकुल्स हिंके लाइट काहाम के नो रिफ्लेक्शन उंगमानो फिया प्रतिफलन उंगमानो अबनि बागैनो जों अरके लाइट नो नुगुइमानो माने लाइट फिया pohor no जों नुग्या बाट बो जों नो रिफ्लेक्शन उंगै फिया प्रतिफलन उंगै नुगना निके सुबावो हामबाय बाय ब्रक नो आने ओ भिडियो नो पाइथाक जरा नाय तमनि बागै तलाव कमेन्ट खलाइसादि नरक बु फेक नो जतनसे काहाम नांगजाखा ते नरक सालब्रुक नो कक बरक साइंटिफिक ते एजुकेशनल अमेजिंग फैक्ट नायनाय मुस्कांके आने ओ चैनल नो सब्सक्राइब बुखलाइ रदी वीडियो नो लाइक बुखलाइ दी ते वीडियो नो जो तो तिप्रासा ने अरबो शेयर खलाइ रदी नरक नो बेलाय बेलाय किनो हामबाय।